Nisam mogao vjerovati da ću biti ovako kratak u svojoj recenziji, ali izgleda se i to moralo jednom dogoditi. Što reći o ovakvom filmu? Film je takva bedastoća da ne možeš vjerovati da su njega ulupali 20,5 milija dolara. Prvi problem filma je taj što je sniman u 3D tehnici koja je, kako znamo, slabo prolazila u 80-ima. I to ne zbog toga jer je ta tehnika loša, nego zbog toga što tehnologija nije na nivou da to lijepo prezentira gledatelju. Drugi problem filma i po mom osobnom sudu najveći minus ovog filma jest šljampavo i glupavo napisan scenarij. Ne samo da su likovi nezanimljivi, nego većina pojedinih situacija kad se ogromni morski pas pojavi vrijeđa inteligenciju samog gledatelja, a evo i primjera. Kolika je vjerovatnost da istu obitelj po treći put napadne morski pas ogromnih dimenzija? Ovo je scenaristička neoriginalnost na kvadrat. Filmaši bi trebali shvatiti da nije važna obitelj Brody nego morski pas. Kad Philip Fitzroy ode namamiti ogromnu morsku psinu u cijev i onda ga ona napadne i pojede, da ne kažem kako je montaža ovdje očajna jer ne prati redoslijed, te morski pas ga ne proguta nego ostane zaglavljen u ustima i sa bombom u ruci koju će naši vrli junaci, to jest Mike Brody, aktivirati i uništiti beštiju na isti način kao njegov otac prije njega. Ali ipak, senior Brody sada vodi 2-1. Hehehe. Svi znamo zašto se Sean Brody boji mora i glupost je vjerovati kad osoba doživi onakav šok koji smo vidjeli u drugom dijelu da bi na neki nagovor cure išli se kupati u moru. Morski pas ne treba biti dug 10 metara da bude strašan i ne treba se svaki put ta njegova dužina turati gledatelju na nos. To iritira. Ovakvih gluparija, da ne kažem pizdarija, ima dosta, no ove 3 mi se čine najistaknutijima. Specijalni efekti su užasno loši jer gledatelj poput vas i mene misli: jebote, treći dio se gleda, mora da je morski čuko odličan, a kad ono mučak. Kad god vidimo morskog psa vidi se da je maketa, pa one makete prošla 2 filma izgledaju mnogo životnije. Eto, cjepidlačit ću i reći ću da čak i leđne peraje izgledaju ljepše u prošlim filmovima nego u ovom. Čovjek bi pomislio da s godinama, od prvog dijela je ipak prošlo dobrih 8 godina. Efekti idu samo naprijed, i idu, ali ne i u ovom filmu, jer ovo je više nalik onim brzo smučkanim filmovima ala Ed Wood, gdje čovjek nema love, stišću ga rokovi od 2-3 dana, a za čudovište ima plastičnu gumenu igračku. Dijalozi su nezanimljivi, montaža rađena kao da ju je radio čovjek koji nikad nije imao veze sa montažom, a gluma nije ništa bolja. U filmu su najbolji glumci, vjerujte mi, delfini, i ne mogu shvatiti kako tada su oni nagrađeni zlatnom malinom za najgore nove mlade nade, koje su ovo pizdarije. Dennis Quaid se ovdje tek počeo probijati kao glumac, a Lea Thompson je tek u svojoj prvoj filmskoj ulozi, no ipak su trebali i mogli dati mnogo bolje glumačke prezentacije. Što se tiče Louisa Gosseta Jr., on je tu i onako samo kao glumac koji je dobio Oscara za najboljeg sporednog glumca u Oficiru i Gentlemanu. I zato ga ne bi trebali mnogo kritizirati, jer je on tu doveden s ciljem da svojim imenom osigura još par gledatelja više. Druga je stvar što je on zadovoljan glumom u sličnim filmovima. Za redatelja Joe Alvesa ću reći da je dosadan, jer niti je uspio nadići probleme sa specijalnim efektima, mogao je barem regulirati one scene gdje se vidi razlika u velikim i malim maketama mladunčeta morskog psa, niti je uspio da prikaže svoje beživotne likove bar malo pristupačnijim gledatelju. A da ne spominjem kako film nema atmosfere niti napetosti. Sve izgleda kao da gledam loš dokumentarac National Geographica. Mislim da ću ovaj film pamtiti ne kao treći film iz serijala Ralja, nego više kao film koji je poznat da je u njemu korištena 3D tehnika, uz treće nastavke Petka 13. i Amityville. A na stranu što je loše amatersko odrađen, može se pohvaliti i činjenicom da je prvi film u kojem morski pas reži. Ako ništa drugo, film bi trebalo gledati samo zbog toga, što govori koliko je logika u filmu važna, ali i koliko je labilna. Slična nebuloza će se pojaviti i u filmu Lara Croft Tomb Raider 2 Kolijevka života iz 2003. godine. Baš ću ovih dana pogledati Veliku bijelu iz 1981. godine koji zbog sudske zabrane koju je isposlovao studio Universal nije mogao ići u kina, jer je imao sličnu radnju kao i treće Ralje. To me odmah privuklo filmu, tako da ću ga od gušta pogledati, a ove treće Ralje možete slobodno preskočiti, iako je još i kao takav bolji od mnogih modernih B-horora sa morskim psima. To experience Jaws 3 Quick, fight! is to experience a new dimension in terror.
Ako vam se dopadaju sadržaji koje vidite, odvojite trenutak ili dva pa se pretplatite na kanal. Udjelite koji like ili samo komentirajte, a primam i prijedloge za buduća videa i top liste.